O te manatu sa o tō maua se kirisimasi ma se tau sama fōu fia. O te patai i le tapa au whasina lang no lana whamanianga tatu tasi o tātou umalawa whai ona masani fōi on whamolongo pe ia pe whafonga fōi mamula manoe tātou te whasoa I fōi runga nai tāu fōts tuina atu le nei page po le mewhia la reo po le me podcast. Swifianga Cilia tau whai o sa auto maua le fia I whailonga ino le aso. So I fua o le tātou whaola. Ia, ma lo lava. Lo le whai le tuwha le angang. Mai poa tātou. Whawhita uli matulanga fo I tu sai tātou te so wa e lungo le nei na lulang. Ai nei ai le tātou whātua o tātou whaola si Christ mo le tua sisi yes. Ia whapea lawa na pei tātou sa ki po fo le se tulo. Tātia tia solo I lawa vai ka whewhea le sani o le tui e se au nga. Ai whai sa auto maua se Christmas fia. Tai le tua. Ai no ngaina fo le neitau sama fōu. O tātou au lia mai e tātou te si whātasi ni vi inga mai whātai. Le ngata le soifua mālo loi. Awa whapopo fo I sisi o tau sanga fo I o tau soifua. Mai se fo I lo nei ola vai. E tātou te maua I fo I le ngangor fia. Ma tātou tu matai nunga. O a fo I nisi o tūlanga fo I mea la tupu le nei tau sanga. Ai o te whatulo atu awa whatalo whatu I patia manu na tunu. O whele ale atunu. O whele lau ele. Whele o ngā sami fui o lonto ngā nurea. O whele lawal pano le nei whunga ele o langi ato lo to mai momo nei podcast po nei whasalna. Ia whapea ona to mo whaatasi le ngangol whaafitai. Ona to sai fo I mawa norma tekonolosi. Whai ai on tatu whitai ai whapea nei. Ai o te whaatalo whaatu. Malu lau telo le tunu. Yo po ia mausa ia le toe. Whai ona o toe tonga nā tele ai. Awao. No pa ia mausa mai le mausa yo atu whaupa. Ila tau fo ia maisi o nai o tātou. A inga o le au sa le vi. Tau aswina fo leo I lui po le toki ola I tonu. O no umana whanga le nate si o tātou atu no sa. But therefore ia tu no whafua maisi la New Zealand, Australia, ma Amerika. Ia le ngata for nā le nei le vasa lo ma atunu umale la lai te vai ato lo au mau mai to tele o atunu nisi o atunu ele ia se faita ua fa o ia se sabo ai pate ia foi ono sa fa pe ono vai ato lo ia nisi la to lo au mau ia atunu o nisi atunu ka ke fa lo la vai ia I lo tupu ai. Ia ki te whalonga atu tau mai ni mea no whatalo whama. Tali mai sisi fo yo a tātou what. Ia whawhitai lava po whea lava. Aolo sapau tātou I lau maunungan masina. Ngata po leo sunui o le la le whamanianga I ato. Ia whapea whaino ni tingata pai. O le nei
ile ina ya episode yes atu ina atu mo sa o le pamtali na toilet tawo le waka o le war on illegal drugs ya o le tawo fo watau i fala alfa sign no petoro episode on sa atu ina atu and telling a mention ai Taimina build up mai ai le vanga au America tonu malana fua le Caribbean Sea fa foi la tunu le Venezuela mai tele lava mea sa inatu matatu ai foi mo inatu foi link no foi na o vaan fatama ia America ile leu sustaina i fa peona ona fia ulu ona la sia i tonu ya fita mo se soina ole fa punga la balato illegal drugs o fala alpha sign ele fala au le fentanyl te lo la foi po ho isa at fala au silina na malo sile o tele patama ia iso i foi tono malo ni America ina watu la mai la ya the president Trump le tasine o mesa ia palota sa ia campaign ia pesa pena na fato sina i tana paloka o ngati la o ma faia se awala te faia i o te ena ma le peti ai le faunga le sau le lo sau ai le fala fa ina le tono America fa pele le fa upuma ma le mea le o tu sai ma tala o ave mai tono statistical ale Department of Health ma ale Department o agency Intel agency ale for yale ale malo America for every 2 seconds e tangata o maliu ona o le fuala au le o fuala au pasaina le fela o fuala au le feno lewo o mai no nei vai tai o tatou i le whaongaina ni ka piri lopo le ale ma loso ni a mea nei sa wha chili ona wha mamafa i le pato singanga po le campaign a President Trump i le vai teimi po le campaign a le whaia le palo te le lawa tūla i mai ai Trump ia lewa whaawau lau hai nei i le President of America le tūla o te tuina atu i lafa pena ona i el so tanga tele lava o le mea le pe o tuina atu i so episode mobu ma le tūlanga lo i ai Samoa si o tatu atu pele Samoa tuto tasi le ngata foi le territory o America Samoa o le i le vaitaimil Christmas si uto e la lata lau Christmas sa wawa ai atu ai ini o sa inga te tele sa whatau ina e le department na le opa o manol ma e to tele la to oe na patu pa angota ma ua whapea ona whaali me whero la to swafa mo la to atai hungo o le upenga te whailani ia ma tuina mai foi whapea ia olo a fie foi inisio o marul mahalo Nenga te foi le o whai a o. Uno inga tau mai. O le name tau. O le nei whalarera. O lo o wha ngā solo lawa i tangata. Whenga ruenga ma tangata la tō oe o lo o mia ni tūlanga i tono māno ma. O le tātou la le vaenga o le tau o lea. Leo kapkau whai kingeia le tūlanga le tōmu lawa o tātou atunu. Le ngata tuto mālotu o tasi. Efa pefa le territory na Rick Samoa. I tip my hat off to the temporary police commissioner or commissioner of the Untanga Renga Maduro Malo Polio.
ona ua faisi le pakele ele ko iaini me fa mo pre wa tutu wa ale waya pe ia se tai ua foia na fore wa losi wa fa losi si au ina tele ma kam fa ia unga I losi lava le ina I fa pea ona maua mai lato ono foi pisinisi ele nei tula ile tau sama fo aso mua tu sana ala sotof ya mato ba le aso lua o tu sana ala sfrei ai ole tu sole va ve ao ole aso to tu sana ala sto na ina ya mato ya Amerika mali nei tu ole na oso fa ai le vai nga au Amerika mo se temi mua ia le no fuanga o lo o masalo o iai ia le presidente leo o Nicolás Maduro o Venezuela o le neos fainga elios kamayos fainga e tu samai mas se lauli mas fulu favaleni o B-1 bombers o for your the fixed wing or fixed wings or helicopters or lava tu ainga balele foi sa fai fono me molato ese olato na luenga fa pitoa on fata no ina nei tula mas se lauli masfu sfulu lima helicopter na aveina ai troops the tonu le safa le ana sa ia le presidente le o Venezuela ole me Cilia na mali fa pupu wa o te no o se tala wo to no to sila fia mai ai awa wo to tofu ka po ki ni ka po no le YouTube o no po le ala vale o to sila mo to no le men tu wa ele na so fa inga ele iai masse va le pos equipment o se soifua o le vaenga au Amerika vale na fa mauina pena o iai se maliu po se oti pos tu langa fa pena ele iai foi se salo pos le mea i fast mo limo minute na a fia o mai me se tau o fa tau nuina ma fa pea ona mau ai ma presidente Maduro mai se lona faletua le o Cilia Flores ma ua mai e whapangota I doa ma watua I doa I Manhattan, New York patata le whamasino o nisi la tūlanga I muli mai mea lana tile se o matang fia iai ina nei te u whapolo kiki kere lau tala noa ki a te uto ai o le mea lana na waiai nei me whamamala mat whapepe no tuina atu si episode pa whai tō tele whapono o Venezuela e sili atu le kele o lako swani na ilo Saudi Arabia o Venezuela numera tasi lalangi I le swa u wha leo I tono Venezuela o Venezuela foi o ia le supply numera tasi lea Rusia o Saina maisi lava ma Cuba maisi lava tunu fa komunisi fa walo le go se fulu tau sanga o avea le nei li imo presidente o le malo Venezuela ia pefe o lau tau sila fo I tu lama fo o le palota le na fai muli atu ia le fai uma fa ia na o tala na to fa le sa o tato fa longo iai
e malo mau ata mai tai le sa run against the President Maduro. Ai o mai fo e fai le malilenga Maduro isi tinale pasfulu walu itu la waku eke kapenga ese aimu Maduro Venezuela. Male fai mai e malo maunga yele au ni suenga ma ia politala foi sa au mai tu sa male pitus fu pasen o tangata na vote mori mai tai leo male talo so fu leana fa ve ia ile me alofa ale malo o ia le Mitchell a Nobel Prize mo le tausi o le file mu le sa fa ilan sa longa o le nei fa ilonga e sidi ai pena tuina tu ia President Trump o ia na o tele ia tau o ia whakamoia i se tūlanga o le file mu ma o mai se tūlanga ua whapea o na maua ai le bao sainia o le file mu le bao malo ia tu se fitu le valu ia ma Iran ma Israel la ko ceasefire ia alo tau mawhaia tu foila ia Russia ma Ukraine ile pela no vai o le kaimina lea o makua makele la vala le sau o la to malava o ele fie ya Amerika malako Tasial mea lae mai nunga la to wala o nalu Amerika I komo Venezuela. Ono le swau. Awa a mawalo Amerika Venezuela. Ile la to le famana ia tawia. E sao fo. No inga. O la control Amerika. Il swau e alu I fafo. Ya Lucia masai o le mela na le o lo iai o le o se asa wa to mai lua o le tau o fala au pasai awa mata we foi le wa ile statement foi le o official lava ka o le narcos terrorism so stangata level of soswani ile fatawina martof faina o le nei wala au ona waka unga o la kautanga tfatu whala vila o terrorist o le mena le olo ia I nei tonu tūlanga le ia ia Amerika man lato papalo kalamaina o lato o le lato na ruenga le lo fai nei e mai nei tau sanga lua whelua se fu tele ia moli anga sa fasanga ile dini Maduro mai le United States ya tu o ia manisi o lana lio o ana tangata lang kabineta o le parlamenti fo ile ngalu lue fatasi fala propto ma tau fala au fasaina mea lea o ia malama I tanto mea ka o karcha po tangata nei o lo foi el businessing e fasaina le ia ile Sinaloa mai Mexico o maisi lava mai ko Colombia maisi atulu mai se lava ia South America ama Central America ai wa Venezuela pe o headquarters le faalu mai ia la to fala ona o Venezuela la fa ia mele ko faina ese mai no ia I mafu ang ila lea paia o no Venezuela ai fas la o mai la vai fa fole o yo la Venezuela o va ala nei va swau tu no fa pena ia o sa wai fo ia inu maleu ka o wala fa saina ia pe ona tuna tu ma vai fo inisi fo yo va sa afia so ina ia o lunga le lima selama un couple million c'est afai c'est pleading
ongi fuala fasaina ono karinga neighbor ha polo ape neighbor ole awala o so se tele awala o faungaina e tufa ese tuai ali i ngata na o faiala ko submarines po va mo fena ale la ko tarkin ngome la kasi la vai alua ngai ai o fe o le United States of America isa ono tupe Malaysia o tele ole wala to no fuanga fa mo tu i nei o secret cells o tangata nei o fa mo tu i tono nei America o leo lo fai ai fa sauli le fuala au malatu tufto foi na tu no le inisi foi tu le langi ato se ia fie Pacifica au fie foi sio tato tu no Samoa ma il territorio Rick Samoa il fai uno le nu afe no suli o sa mata ona fa putu America ni vaenga family di latani Venezuela o le mele pe no tino so episode mo le sa mata ina mai ya ku sort of sangale nei ele aircraft carrier kele lava le sa yai ma le task force a konga pe ko kiki mo what tos full va o manual fast attack of frigates pa perno a mata ona fata stasi tonu o le super sami le o le na foi o le i Venezuela le northeast of Venezuela le nasa yai na vateli na ile fete na inga male masa salo isos fa inga ya le o me fa pe pe foi o le move foi a Rusia ya Ukraine o fa po la tangata ma vai nga au il toa o i Ukraine a fa ya fa mai o la ko wa rehearsal that fight ya o mai follow attack Ukraine ya e fa pe na foi la de menesa mo voi America il timing nei o le se me o muli mai le nei le tu sa me neos fa we ma fa la utani no please love, like, share and subscribe il capo pro kalama ina mo fa yon pa o wina i te mo tuina po inisum ta noi o nei mele masani ai e se a tu pulpo ina o se presidente lo no fu le tofu se sia tu a sa tu po mo fo we taimi o presidente George Bush na e foi tu la fa pele na mai fa pangota ina e foi le Noriega mai tono Panama na mai fa pui i Florida sa salvo le sa o ngal foi ta on o tu la mai foi ni Cilia onga e winga tu la for fa va o malo ma le pule atu nu ila tu la e o fa lava i tono America ma le fenga malo ya o va nga te mo kalasi wa ke al mele o fa al mele al le tu la mai Trump sa la tu i foi Trump is teni mo say Trump ma le ka kala ale fa se me ina ia po e mai ia le líder le presidente o Maduro Nicolás Maduro ya la mo po mai fo ale fo to kulang fa por kiki ya le o fa mai sare ka o fa o solitud la fo fa va malo o America e ai ni ava no mani la matianga e ai ni me o no fia i America i les tulang la e fa una pa ititi episode ina ta fo la o fa saina yo e ma fa ona maka o fa ki ai le tulang le e ma fa ona sui ai de malo si America i America i sautu ai e ma fa foi on fa teleina fete na inga fa wa malo mal benano no ina ya ma la e kanten ma i Rusia o sain ia le Venezuela what sa fa e America la wo tu no mai no ale te va vai tu foi inisio tala wa fono nei sainga ma Rusia
Ili mea o la ala se mea o la o iai, o le tūlanga la nao lo ia. Ona, ole vela na, ua matua ilonga lava ona mau taia e Amerika i Lucia, masaina, ua ala mori mau mata ngata o Venezuela. Ole kele o kapangi e raninga ia le swau ulea i Venezuela. Eo mai Lucia masaina, ma Cuba. O party cards whapitoa lava ianga sala tupi puia ia le presidente o Venezuela. Le ko inga lea o Maduro. Nicolás Maduro. Ilong tangata Venezuela. O tangata mai o vaenga au Cuba. Ia andato lole i whawhiwhea ngoa kwa Amerika se i mai ko o whale. Ai le ai unungongi. Ua Moscow inga whaaru kupe ko kongi ia ia. I tangata Cuba whamoina ina ia. Ui buia o ia mal whatua. Ia le a kwa Amerika o mai ai le masa minatu. Ina ua po ina Maduro. Ua tala noai nisi leona tu e tala o le ala manuia swa o ilalo o se pūlenga fau. Longo winga. E la whamamia ina kere o kuuia la le ialu ia ile le sosoania ai foia le swa ua Venezuela. A whai e to e ola le ngā o singa. Whai ona suia tau o le swa u ilalo langi atoa. E whai foia na awhia ili saunga le o le malo sianga mo le tele o atunu. Na ele whai ngofia. Ele whaafita au li tau whainga politiki tu la fono mo mea whaaleanga ini. Tu langa mwhaafe na le wafe aloa i ale ngata leo mea tō tino foi al malo Venezuela i whaaleanga ini. Ia te au ia mula mamla mawhaale tangata tuai o le fita tuai le malo Amerika. O te iloa e vave ona suia le pāleni o le malo sila o lang. Wale sa tatu wawai lewa. O le ale malo si o Amerika. O le ale ina ua osofa ia e Lucia ia Ukraine. O le lato tala sa fai ma le nganga o le loto whamawanu. E ngā o le lua aso, na o le lua aso ai whaalalo umoia Ukraine montaita wa neina. Nia ua savali tonu ma le aftau sanga le lawai anu le kawana. Al meo loia. Wa tele ina manu maro Ukraine to carry on. So many battles that fought between Russia and Ukraine. Ukraine came out as the victors of these campaign, these battles. Of the inga nei. Le ngata na ai wato tele foi tangata Lucia mo fatu ese le latu taita ia. Le na le olo tupu nei. O le vela na ma fau I fo lava Lucia ia ile ma Lucia la to familike e fa pepe ina ua mai ale tau alo na luole lagi le sa tau fata sia ia Lucia Amerika e kangi ona sea de koe sivanga na ia ia sainga sa tau le Korean War sa lato supporting ia North Korea. Lucia sivanga ngainga skirmishes light for ia ngofo ako attacks ia kama ingo for le lato to ai fa pe o lato
Pela melek pa Ukraine de South. America. They've been in wars almost. I mean, but ya Korea, so Vietnam, Vietnam. Pasolo ng Scouts laiki. Dere na yay Panama, dere na yay Haiti. Ngas so kawoy Iraq. The first Persian Gulf War. So war in Iraq. So war in Afghanistan. Sawa yala if Africa. So ilimea kawala ko ilimalo si malmabam to a solid level ni ba nga awa to sa malingay place kenge wa I file pake ki sidi wa kende to fata si mo pake ki Rusia o sainga ma sa pangi mai si ako aile mo wa pake ki le kupe wa saingi fa so swani ni military America all malos family di fenga fa politiki maleta mawainga fusia fa tasi ile name tau lana tilo ia fale kanata no vainga malo itu pasamo ta wal falo alo le pule tunu mal tangata mal ka ufai ka falo ngia Beas sao mai sei si malo suia le taiala o se atunu ia tangata te no sa lea o mena lo tu America o le ofua ai ele mafu anga fo I America na line fine ele la toma o me ia ale fa sauina le o temine o le fa pe o na tinga ina mandonga o na so pala I America se temine na yo Well, se le sona la to musio tatu atu no le vele nei e eita unga o le tai le yeah 5 of Nangalo mea la le na o le o tatu whalu longo tuai ma tatu wa ai fuisio tatu atu no isamu tu langa tai whalu malo the pau level mesa o talo ma o ia awonit was uprising ale atu nu ato against the government le tupuna mea awa o le kai ale se akau na pili di o langa nganga me umala fai o le fa pena ma fantia le tunu ato mena le mo Venezuela o va vaia I to silsile mo to falongo ke le complain o sautanga valu milionga tangata Venezuela no ese mai Venezuela ona ole pulenga fa komisilia socialist le sa faya ko inga le tono Venezuela ya o te manatu tuina to pair if you like our program just please show some love like share and subscribe find me some comments ato paso mai oila to ke lo foi inis pe ko ya te la to foi ele fia ke mele fai America le sa foi la to le pe no to ina to ai mai no finangan ya tau ia of city fa pe ana le ia se America pe fa mele la sa getting fa mo atu foi the most powerful empire in Britannia le Commonwealth of Britannia ma fa mai o le empire le ngoko le la ngoko foi la di siku ala wo se di siku sulungia ma no o le popule na Britannia al velo lo ye nei ya wa
ua involve Amerika ma aveila ne pei o se tai lea malo sa loto le langi ato o le latou na contribution in la kangi mai se mga o miso soani o kere polongo mla idea ku o no o fai fa tai mo no fai fully America fai se one. But take this and remember this. It's not a perfect country, but at least the saying, so who you take among the two evils, that the answer is I'll take the lesser evil. So yeah, the evil for America, but there are way less than the other countries in the world. Prepare now between that way for now. Like, share, and subscribe my tato proclama. No, tata no fa sama no atu la ia winga ide. Jos fainga. Fa mai le fesi sa fa no. Se tasi proclama. Sawa. Well, ile pei o le emol makanga ale o ako Amerika halu fa apea poe. Makanga ka le sa awa mai o liko umoko o mai ale ai mase. Sina, simisal pe sisi e kako episode. Tatu tata no ai fola ia mai foi finga lo nisi foi la. Tono Amerika. No ia lako special operation units. Olo ia ile special forces, Green Berets, the army. Lo ia ile the Ranger, the U.S. Army Rangers. Lo ia ile Navy SEALs, the Navy SEAL. Lo ia foi la male vaenga le sa le te vai tu lava o la to ia na papito la vai ile le operation la to fata the Cowl Delta Force. Le Delta Force la se vaenga foi o le Army America. Ai o ka ia recruit mai I vaenga au umala sai. Ile amatanga o Delta Force o te mana tuaina. E to tonu mātou li teimina wa umala o kaukonga mua le awhei paselau walusu matou. O le a kawapena o to e tau tōmo o le si whakausanga. Ke iwa wa mele tusi mai le anu. In mai tai au. O ke o te fia luaku I le selection fa piko mo se all they say is a special unit, is a letter. Yeah. Saying ila I kanga ka fu de kusilia. Sa wele le kanga ka Colonel Beckwith. Inate kili do ka ipongi me ngo walo le se ba tola ye to mai makapangilia la. Bo uma mako ko le la ko bria ko la ko saia. Atanga ifo. Ono o tūlanga fuile le rivalry foi between branch of service. Mai sa mako o malingi malean. Ia, e whape ngai foi pi e whai kalakausuan. Ala te la tui o ia male kusu whaku i kapekengi ngā company o le 5 company 3rd Battalion 3rd Marine sia o I whaku. O le ane pingo le ane. Ngā whai kaua ala whai mai o. Yeah, la fai mai no kala oh you just want to be a puppy while ma konga ka ungo ma tala ulo fa tau so foile in ambia oh you just want to be a puppy now army puppy. Because when you refer to a marine you refer to the marine as a marine devil dog. I refer in the army or the army puppy. Ono na mai te le ia so ka mamla mai na tulango me fa na Yo pe ade ai ne se kian marin ko la ko ole vangala na español le Delta Force sea e falo in la Delta Force
pe whalongo le ngai yune. Ai se, langa o le lato me tasina. Koki le karango ai paule. Mea foi la lewo umani. O e afe ko whalongo pai se kala sesi. Lewo i lau tu stela whamea Delta Force. Hali whapea mai a Delta Force o lako. O te foi lau tala i tua le tusi lena mai mai taia over selection for special. Sa udali ngole kono pek with you kele lona. I tell no muli fonga o kono pek. O ia lea is known as the father of Delta Force. O ia lea sa nate sa fai o ia ma sa create o ia se unifa I ko ala vala lea mo ni fale ve lava pe mai le taimi lea sa le port mission lenga fai I Iran fa sauina tangata o Amerika lea sa ale fa pangata Ireland o Iran o le kausanga a koa na tulai mai loa ia President Reagan ia nei loa lava mea le atupu ia kakala mai loa lava anga ma free mai tangata al mera na ulo to alo muli fo no wingo Delta Force le kam fo recruiter ma ko ia po sia o palangi ngai go ia Christian ia masi afa Filipino nga o Capana ia mai mato ia to tolu na Capana nga lunga ise na wanga ia la ko for a special operation unit ol malinko na faya la ko mea they never or the army navy the army special forces the Green Berets the Delta Force the Navy SEALs the Air Force rescue la ko ngoa ko ba special unit mai ngai pena ia ale malingi sa faya la ko mea they back up each other la ko main special unit level never be or the force recon yeah walu ta fa longo wa to mumu isi potential military sa me le yen malingi ko ole special operation unit yeah not until 1996 ole nga fa ko amaka inga go malingi I Congole ole fakadi ole special units operation units here for you join fakasela ko please love like share and subscribe ole tamo fai tu inatu tato prokalama o updating wale ko update le wale o ni me o le banka kakal mo mai ai no ko isi episode sa between to love lesi episode le me o yai le turanga le no yai nei Iran yo te no fo wo te ni no to sila fo yai ile me le o yai nei the situation in the Iran no papeato aftai la vai a te auto la auto no foi tato te tatano ai mole fai mai sau comment fai mai sau finangalo fai foi ese me o se ai fasa o mai you know ona tafetu fai le ku fai uma da tom faso ina ia mo se tasi matato ma lam fatasi nei proclame le tu fa fai tu a win win la in fa perché le si canina because paias foi a visitai ono le oteno foi America otena molango in for the president America man sta fai ya manuia le asoto el vayaso salo in next 2 days la puede ser kako episode tratando atuai
Watula u after to ya te uma o na subscribe ya te mai nei program wa ya te ya pela o le se tu langa fa communication po una família dia o te no ia se me o me ala mana mai foi fa na ina ia fa ngai foi le taimi mai le malolo mai foi tu langa fa ma tu langa fa pena ai pa moi la ka kui ka ngo lava ele se ata mai fa pito iso se me ai tu tu no mnatu mai no fina ngalo su fa tasi on tato moila I o tu langa le pe on tato dan. Last time, Mole, please love, like, share, and subscribe to our program. This is Enito, the host of the Island and Iron, a veteran state. In the real way, awesome. Semper Fi. Paso y por. Hello, more time. Hello.